svega je problem to što nema mnogo transparentnosti, zato što se vrši pritisak na novinare, iako još uvijek nije na tom nivou kao kod ovih diktatura, ali opet na novinare se vrši pritisak kroz druge medije koji se bave prljavim kampanjama. Vlast često cenzuriše krupne medije, tako da nije moguće njima napraviti kvalitetno novinarstvo, tako da su jedne ogromne prepreke koje dolaze po novinare. Često se isto obavještajne strukture, službe bezbednosti koriste da prate i presluškuju novinare njihove izvore, tako da je jako naporno okruženje, ali opet i dalje u tom okruženju može da se radi, zato je bitno da se do kraja održi taj put. Sve manje novinara koji se bave istraživačkim novinarstvom ili sve manje novinara koji rade pravo novinarstvo, ne računajući PR, novinarstvo u smislu otići na neki događaj i ispratiti i pisati samo o tome šta se tu desilo, bez ikakve pozadine, bez odlaska i postavljanja pravih pitanja funkcioneru ili samo slušanja što on kaže i prenošenja njihovih reči. Tako da je sve manje novinara koji stvarno rade na nekim pričama, jer sve više njih u stvari nije ni mogućnosti da objavljaju te priče u svojim medijima. Ретки се новинарите кои барем истражуваат или се трудат да истражуваат во соглед на тоа што имаме затворени институции, со оглед на тоа што и кога ќе пратиш под слободен пристап на информации не добиваш повратно што е законски што мора да добиеш информација. Значи најчесто луѓето што ни помагаат, односно тие внатрешни извори што се во институциите, па на тој начин може да дојдеш до некоја информација. Така да година за секоја година како што изминуваат, ситуацијата е се пострашна. Istraživačko novinarstvo na Balkanu bi trebalo da bude bitnije inače nego što jeste. Međutim, trenutno nam je prioritet kao naša organizacija, kao KRIK-a, da istraživačko novinarstvo maksimalno promovišemo kao neophodno, jer su istraživački novinari ti koji pokreću najbitnije teme u društvu, one koji dnevni novinari pod svojim pritiscima ne mogu da pokrenu. I zbog toga želimo i da takva slična priča bude uspešna i u Македонiji. Новинарството е доста комплексна професија, но мислам дека истражувачкото новинарство е фундаментот, темелот. И дека она што глобално е проблема, тоа е тривиализација, корпорацијско новинарство и така натаму, е проблем кој што може да се реши, односно мислам дека токму преку истражувачкото новинарство, новинарството како професија ќе опстане, бидејќи тоа е суштината, мотивот заради кој го работиме тоа што го работиме. Ja mislim da pogotovo na Balkanu, znači na cijelom Balkanu gdje su dosta sve države ugrožene sa stanovišta demokratije, jer mislim da idemo ka jednom lako lošem smeru. Bitno je da postoji istraživačko novinarstvo, to je jaka brana tome da se sistem održi, jel da? Jer istraživačko novinarstvo je jedna od najkorisnijih stvari za društvo, jer se bavite razotkrivanjem korupcije, kriminala, ali i dižete standarde novinarstva.